Iyi ni Nzuri Business Group Limited nkuko bisanzwe tukaba tugufitiye ikibanza cyiza giherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya gifite ubuso bungana na metero kari 1590 uvuye Nyabugogo harimo intera ingana n'ibirometero 10 giherereye hafi y'ibitaro bavuriramo abarwayi ba COVID-19 gikora neza kuri kaburimbo kirahendutse cyane kuko gifite igiciro kingana na miliyoni 10 gusa zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro wahamagara 0788 cyangwa se ugahamagara 0722201223. Ushobora no kutugana aho dukorera ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima ku nyubako y'amatafari ahiye yanditseho Shema House uri kuva Nyabugogo ni bumoso bwawe. Ushobora no kudukurikirana kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Twitter, Instagram na Facebook ndetse no kuri YouTube wanditse Nzuri Market. Ushobora no kudusura kuri website wanditse www.nzuri.rw. Nzuri Business Group ikaze.